ya Kyegegwa omwami Sulaiman Nyakana yayoreka okwemulugunya abakansara bagomborreji okutuzaho enkiiko zegombora ebyabigamba obanu bihinguza budgeti ey'omwaka 2023-2024. Speaker Sulaiman Nyakana atabukire ba kansara abakwija kyererezi mu kaanso kandi bakeza akaire kake bakatandika kwetomboita ngo baraha ogu nagira ngo nkora nkeji niyo kucumbagiza obuherezo mu byanga bakendera batatungire ntunguka abo kuba bembeze bakubintu bakikira abantu barukweferayo mu rwasembayo mu mwaka bumwe kandi n'ingeso zitwari turi mu nzo ntuzagakira kirukiru ubora nomanye berekana ijokereriwe kirukina bankingiro kiungana gamba wae kumarira kambareke nimbe sengereza kasto sanga na ikara nato muntere mu omanye kaanso kirekitwa dikiyamu enyigezi ya kwazikinye busari kwigura Sulaiman agumize miyahabura ba kansarazi ogumana bagarira mu abantu amani na munonga abintu bari kutumba budget bikaburwa kukorwa ogu nagira ngo gombora yabo netashya sentence munonga kurwo mu misoro ngo nahabwecho mweno yeshanga batabasa kushikiriza byona bibaraganisa abantu mu budget umuringo ngo gume mshabe Barion Mabondo district kansara we gombora ya Lyonza umuringo ngo gume urukurre by'emisoro mu district niyemwe ayigire ba kansarazi okorekira kubasika cyona okorebe kangu budget yiba planingire yatekwa mu nkora hamwe na technical staff koreba ngo budget ejo baje implementing so bareke kurabye ho budget kandi budget ikagometa ko rire bantu so nabwo cyane nshaba barkwatwaho technical staff hamwe na politicians bateho uburyo bwona okoreba ngo budget eji yaba implemented yakora imirimo y'abantu kurigira priorities zayo kuziri mu budget so nabwo ejo nanisha ngo twaza kuzen kuri 2024 at least ingoto z'abantu zibezashamire mu Lyonza abantu babebi namize bicuka bitari bimwe na bimwe abantu babebi no buhereza Ndashakwa Edwin Zakampa aba Sky TV agenshonga ago nubwo nankwini